nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane rezami. Akaba George Lewis Igaba umusore w'umunyarwanda akaba yaratsindiye ikipe ya Arsenal yabatanyije imyaka 21 igitego cya mbere bakina n'ikipe ya Ipswich ari ku ijoro ryo ku itariki ya 8. Akaba rero yaratsinze igitego cyiza cyane cy'imoso kabisa. Reba hano Fatimoso shwadiro cyane. Akaba rero yaratangije konteri y'ibitego mu ikipe ya Arsenal ubwo twizera kazakora mu mateka uyu musore wacu w'umunyarwanda. Pierre-Emerick Aubameyang akaba ashyize muri IG story ye ashyiraho rero bari muri ice bath mu kanya gatoya cyane bahavinga fan abasore ikipe ya Arsenal bavuye mu myitozo. Akaba rero harimo na William Lacazette ndetse na Nicolas Pepe no ko byari show cyane. Pierre-Emerick Aubameyang tukimuvuga The Athletic ikamaze gutangaza yuko mu masaha ari imbere rwose bitarenze amasaha 48 Arsenal iraza kumwofficializa Aubameyang asinya imyaka 3,250 by'amapawundi ku cyumweru. Perezida w'ikipe ya Napoli Aurelio De Laurentiis akaba yamaze kwandura COVID-19. Uyu mugabo kandi ikipe ikomeje kudiringa n'ikipe ya Manchester City kuri Kalidou Koulibaly. Akaba Napoli irashaka hagati ya miliyoni 70 na 75 z'amapaundi hatarimo bonus. Urumva ko bishobora kuzagenda bikajya kuri miliyoni 90. Man City kubwira ati turabaha 70. Ibintu byose birangirira aho ngaho. Affaire à suivre. Paris Saint-Germain ikaba yatangiye ibiganiro na Stéphane El Shaarawy umusore ukiniye ikipe ya Shanghai Shenhua umusore w'umutaliyani muramwibuka cyane. Uyu rero El Faraon nkuko abataliyani bakunda kumwita akaba ashobora kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. PSG kandi kivuga ikaba yamaze kumvikana na Alessandro Florenzi umusore wakiniraga ikipe ya AS Roma akaba atijwe Paris Saint-Germain. Igisigaye gusa akaba ari test medical agomba gukora muri iyi weekend. Chris Smalling akaba atarakoze imyitozo yo kuwa kabiri no kuwa gatatu yewe n'uyu munsi ntagateganyijwe kuza kuyikora. Akaba rero uyu mugabo yatangiye ibiganiro n'ikipe ya AS Roma arashaka kuva mu ikipe ya Manchester United. Tukivuga Manchester United kandi ikaba ifite umukino wa gicuti igomba gukina n'ikipe ya Aston Villa muri iyi weekend. Uziko yo izatangira shampiyona ku itariki ya 19 bakazakinira kuri Villa Park. Rero iyi match ya gicuti ya pre-season yonyine Man United izakina. FC Barcelona ikaba yashyize mu gihirahiro Eric Garcia nimbiri bumutware muri isama ntibiyizwi nimbi zamutwara umwaka utaha nabyo ntibiramenyekana. Man City irashaka miliyoni 30 z'amayero kuri uyu mupeti. Hanyuma ikipe ya Barcelona ikaba yatangaga miliyoni 10 zonyine gusa z'amayero cyangwa se ikaba iri no kwiga yuko yamureka umwaka umwe hanyuma ikazaba imutwara ubutaha. Affaire à suivre. Yitwa Hector Herrera yakinaga ikipe ya Atletico Madrid. Rero umwaka umwe ayimazemo ubuzima bw'i Madrid bukaba busa nkaho bwamunaniye. Uyu munyamegizika ashobora kuba agiye gusubira mu ikipe ya FC Porto. Iyi Porto kandi ikaba ari no gushaka Nicolas Otamendi w'ikipe ya Manchester City usigaje umwaka umwe mu ikipe ya Man City. Nasser Chadli akaba amaze kuva mu ikipe ya Monaco amaze kwiyangaje imyaka 2 n'ikipe ya Istanbul Başakşehir mu gihugu cya Turiki. Yitwa Roy De Vries akaba ari umugabo w'umuholandi w'umuhanga cyane w'umusaza w'imyaka 52 akaba ari engineer ndetse akaba na businessman. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bafatwa nk'abagabo bazi gukora icyo bita marketing ku mugabane w'Uburayi ku rwego hejuru cyane. Uyu mugabo yabaye vice president wa Nissan ndetse abana global head of marketing and brand strategy muri Nissan. Hanyuma uyu mugabo akaba avuye muri Nissan rero akaba yaje muri ya company ifite za Manchester City ikaba yitwa City Football Group. Akaba rero aje gufatamo poste ya Group Chief Operating Officer. Tumubwira ati rero ikaze muri CFG. Gonzalo Higuain akaba amaze kumvikana ikipe ya Juventus gutandukana nayo. Akaba avuga ko rero igikurikiyeho no kujya gukora medical muri Inter Miami muri Leta Zunze za Amerika. Ikipe ya Jose Mourinho Tottenham Hotspur ikaba ikoze imyitozo rero yo kuri wa kane irategura match ifite ifungura ku munsi ku cyumweru shampiyona y'Abongereza kuri bo bakazaba bakina n'ikipe ya Everton. Rero bakaba Tottenham Hotspur ikoze imyitozo mu by'ukuri ifite Mado Hati ifite Pierre-Emerick Hosberg ifite John Hart. Hanyuma bakaba bameze neza cyane gusa bari bafite na Serge Aurier tutazi akazoza ke niba azaguma muri ikipe ya Tottenham Hotspur cyangwa se azagenda. Anako kandi binavuga ko nyuma yo kwiza rya John Hart ikipe ya Tottenham Hotspur yiteguye gutandukana na Paul Ganzaniga uyu muzamu afere gukurikirana cyane. Tuva ngaho ikipe ya Olympique Lyonnais ikaba yamaze kubwira ikipe ya Arsenal ati nimba mushaka Houssem Aouar mugomba gutanga miliyoni 58 z'amayero. Niyo mafaranga tumugurisha nta kindi dushaka kumva. Edson Cavani ashobora kujya mu ikipe ya Atletico de Madrid mu gihugu cya Espagne nyuma y'uko rero iyi kipe ya Atletico Madrid ishobora kuba iri butakaze Alvaro Morata ushobora kujya mu ikipe ya Juventus. Nubwo hari mu kanya inkuru zizamutse n'ikinyamakuru Marca kivuga ko ikipe ya Juve itanze miliyoni 50 z'amayero ikipe ya Atletico Madrid irazanga. Afere yo gukurikirana cyane.
Manchester United irasabwa gutanga gusa miliyoni 22,700 by'amapaundi, hanyuma igahita yegukana Alex Telles wakiniraga ikipe ya FC Porto nyuma ku ruhande rw'ibumoso. Gareth Bale akaba ashobora gusohoka mu ikipe ya Real Madrid. Tayari ikipe ya Madrid miravuga ko ikipe yari yose ishaka Gareth Bale, akaba bari bice miliyoni 22 z'amapaundi, hanyuma igatwara umukinnyi, hanyuma ikipe ya Madrid igatandukana n'imishahara ye mu by'ukuri iri ku rwego hejuru cyane. Rero Gareth Bale akaba ahembwa 600,000 by'amapaundi ku cyumweru. Aho ngaho baba bamaze gushyiramo n'imisoro byose n'ibindi bitandukanye Madrid mutanga aya mafaranga. Gareth Bale kandi akaba akoze imyitozo yo kuri kane muri iki gitondo, akaba agaragaye rero akora wenyine kuri centre ya entraînement y'ikipe ya Madrid, rero ari ku ruhande wenyine. Real Madrid kandi biravuga ko Gareth Bale aramutse yisohotsemo bakaba batangiye kuganira n'abahagarariye Riyad Mahrez bakamukura mu ikipe ya Manchester City bakamutwara mu ikipe ya Madrid. Affaire suivre. Keantini ndetse na Hector Bellerin bakaba bagaragaye rero bamurika imyambaro y'imyitozo y'ikipe ya Arsenal, akareba modo bahisemo. Binagaragara ko Hector Bellerin gusohoka mu ikipe ya Arsenal bigoranye cyane, ari nako kandi ikipe ya Arsenal yamaze gushyira hanze jezi yayo ya gatatu. Urabona ko ari sawa cyane, ariko ngewe sinkunda aka kantu k'inyuma kameze nk'akarizo ko kuri jezi hasi kariya. Ibi byose ni sawa kuri Arsenal, ki jezi kara kantu ko hasi sinkemera ngewe, sinkundira amirizo y'inyuma kugenda kigira gutya. C'est quoi? Inter Domira ikaba itangaza yuko iramutse ibuze Ngolo Kante w'ikipe ya Chelsea irahita ijya mu ikipe ya Bayern Munich gushakamo Corentin Tolisso. Niba mubura barajya mu ikipe ya Tottenham Hotspur guhigamo Tanguy Ndombele na affaire yo gukurikirana cyane, mu gihe kandi Bayern Munich ishobora no koroshya ibintu cyane ahangaha baramutse bashatse Corentin Tolisso, kuko Bayern Munich nayo irifuza yuko bayiha umusore Marcelo Brozovic. Affaire yo gukurikirana cyane yitwa Javi Martinez yakinaga ikipe ya Bayern Munich yamaze gutandukana nayo, bikavuga ko rero yagomba kujya mu ikipe ya Bilbao, ariko ngo hari affaire ziri kuza kandi zifite amafaranga menshi cyane ziva mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu musore rero akaba ashobora kwerekeza aho ngaho. Ikipe ya Chelsea ikamaze gushyira hanze amanimero y'abakinnyi bazambara sezo itaha, akaba rero Pulisic yamuhaye 10, urabona ko Thiago Silva yamuhaye 6, hanyuma azambara 22 Hakim Ziyech, 29 Kai Havertz. Urabona ko bizaba biri show cyane kabisa. Akaba rero ari amanimero mashya y'abakinnyi b'ikipe ya Chelsea, ariko ari amanimero iburamo. Urabona ko za 25 za 26 se kwa bazacyafite abakinnyi benshi bagura bakayazambara zingize. Bayern Munich ikazatangira imyitozo ku munsi w'ejo kuri Sabena, ejo saa 5 za mu gitondo kwa gatanu rwose. Akaribwo Bayern Munich iri butangire imyitozo yayo, akarero iri butangire idafite Thiago Alcantara. Manchester United ishobora kongera gutakaza Marcos Rojo ugiye kongera gusubira mu ikipe ya Estudiantes bamutizamo. Estudiantes miramushaka nk'intizanyo, ari nako na Marcos Rojo nawe yifuza kwitahira mu rugo nanone, ariko akaba amaze iminsi kuri Carrington yifatira rwose umwuka hari yakora imyitozo ku rwego hejuru cyane. Yitwa Luke Shaw, akaba yari yaravunitse, ariko biravuga ko ku munsi wa mbere wa shampiyona ku itariki ya 19 ubwo Man United izagaruka mu kibuga akazaba atangira na shampiyona n'abandi. Ari nako kandi abantu birirwa bambaza ibya NBA dore aho bigeze rwose, bari muri semifinals imikino ya nyuma. Buretse Miami yamaze kugera kuri conference y'Uburasirazuba ku mukino wa nyuma nimugoroba. Toronto Raptors na Boston Celtics byari hatari, mu by'ukuri bakoze icyo bita double overtime, bakinye overtime ebyiri. Yari match iri show cyane, ariko byaje kurangira ikipe ya Toronto Raptors itsinze Boston Celtics. Mu by'ukuri akaba rero bahise banganya game 3-3, barakina kamara mpaka ya nyuma muri iyi weekend. Ari nako kandi iri joro saa 7 z'ijoro mu kanya gatoya cyane ikipe ya Los Angeles Lakers irakina na Houston Rockets. Lakers iri imbere n'imikino 2-1, ariko yitonde cyane. Ubushize ejo bundi yatsinze kuri karito ya nyuma kuri Bahawura. Uyu mugoroba Houston Rockets kubera ko ndi umufana wa San Antonio maze iminsi narababaye, ariko ndi inyuma ya Rockets muri iyi minsi. Ndashaka ko dutwara iki gikombe, tugomba kukumenera Lakers so bad uyu mugoroba, kuko mwibuke neza tukaba twarakinye tudafite abasore bacu babiri. Urumva harimo bamwitende Robert Covington yagarutse, urumva wa mutipe w'amanota 3 turakibona ngaho iki gisore. Iki kidufasha gukina system ya Houston Rockets maze iminsi kiri kunani system igezweho yitwa micro ball system. Gukina twegera, impamvu twarekuye bira bya Clint Capela twabirekuye, turashaka gukina ku bantu bashuta gusa, tukagukoramo amanota, tukaba tuzi yuko nibura muri shuti z'amanota 3 dufite amanota 60 azamuka. Ibi rero nibyo tugomba kurashisha uyu mugoroba, tugomba kuyikoramo so bad. Yirekaze tugomba kuyirasa so bad. Hanyuma kandi mwibuke ko House nawe yamaze kugaruka. House nawe twari twamumisinze, bikaba ari show cyane kabisa. Houston Rockets uyu mugoroba tugomba gukoramo mu ikipe tukayimena so bad. So game 4 ni mu kanya gatoya cyane saa 7 z'ijoro. Ndaba ndi kumwe namwe jewe.